Kubor nakaslem jong Nongtrei Hima. Menteri Katnat Penroisor ubak Sniawbhalang dhar. Hene kasngi ulakhot yakren yiki Nongtrei ke Shillong Municipal Board. Kibadon hapok ke Shatri jong ke Shillong Municipal Employees Association. Kibalapen bena bansange terekam hakini ki kindat sngi. Haba yakren badu Presiden ke Association ubak Esping Room. Ulay thu bana kaliang Menteri Katnat Penroisor ula Kular ban Siew ya ke Tulop Thamai Katkum ke 5th Pay Commission. Bat ban pelat ya ke area kabadai ban yo haswa ubenai leber. Syuk-syuk nakaliang Presiden ke Association ulapan benaru bayamenta kin sange shwa ya ke jingaki bat kin ap hadu bandadep ke Christmas. Minister long ba sesok maba kalian jadi la Kular ban pelat ya salary jungi Agust September apo ka 5th Pay Commission but ilaboro ya ka gran nagbenta hadu umaj nagbenta bagi dio ya ka areas ka ni port ji kami day bat kani gap siya daga ji movement bakraw na association kumagalong himantangin suspend no ya kani ka agitation ka jungi bagi ngap hadu banda poi shwa ka Christmas kita na Iba kan no panay gani ka tulog jong pibo pat yo. Kani ka tulog kumba ai ni ka assuran galong ba ai. Ado no bomba before Christmas. Em la kan no panay kan. South. Tingi asngo ba pi. Agitation to me today sini hat di jam meeting ni kami ni. But suspension report jeng di penbaik pat Siew pada Congress. Teng dek ya kan. Sedang nak mentah. Nada mentah. Man menem step pi klam. Pi sange ban ni trai. Sangat. Dah bahide bat ketua Tulop ke ba Siew ha ka fort Di 8 no bakin yang ingin mentah ada 5th Pay Commission. Langkap padon kata ka jing Siew da ka fort pay commission. Kimot ban Siew tambang im kem pediang. Man na benta kan so banay kin siu na daga 50 pay. Da ka 5th Pay Commission.